Kaya civil year, ing New Year, January 1. Pero kaya liturgical calendar, ing bayong banwa, ing bayong panahon, yapi niya mumunang Domingo ning Adviento. So today is New Year in the liturgical calendar. Ating kulay na po ning katamong liturgy, violet, tender violet, joyful violet, huling impamanin na yatam, mipnuyang tula, mipnuyang kapanayan, karing puso tamo. Palo tamo yung violet, pisa mo siyang blue and red. Red stands for love, and blue stands for our Blessed Mother. Nya kaniling panahon ng Adviento, pag masusyan tao, ing lugud ng Maria, at huling kaluguran ni Jesus, at kaluguran na katao, teyane ing sarili na, bang mibait siya, ing anak ning Dios, at nabang nantamo, ing kaligtasan. So ing Daratang iya at mibabait siya, kabangatin taong mitataya, king karelang sarili, kalupan ng Birhen Maria. My dear brothers and sisters, impong amanong Adviento, iba't siya king amanong Latin, Adventus. Puri na sabihan Panyatang, pero mas masanting ng amanong Kastila, Bienvenida. Masayang Panyatang, maligayang pagdating. Ading sablang Panyatang masayaya, o tangitan Daratang, at inyang lugar, kingkerang puso. Pero nung itang Daratang alayang lugar, king puso mo, mekad, ibaliwala mo, ing kayang Panyatang. Mekad, ememan pagsadyan, mekad, ememan salubungan, huling alayang lugar, king puso mo. Nya bining panahon ng Adviento, it's time for us to reflect how much we love one another. Do we still experience the feeling of joy when we welcome one another? O mitana ing lugud, may bantilona ing manyaman a relasyon. So much so po ang datang ing asawa mo, baliwala, anting alang dinatang. Sana po migising pasibayo ka rin puso ta, itang tula ning Panyatang, ning metong at metong. Siguro po meron ka rin masayang pinandit, king biyena ning metong at alasawa, potang Homilia, makasadya na yung asawa na, makaluto na yung ulam, makasadya na yung pandilo na, malinis na yung bale, at ding anak, malinis na lanawan. Metong kayong masayang pinandit na ning metong kayanak, potang kaya rin ang linog king eskwela at muli na karela, itang salubungan ng imana, at panamdaman ang pasibayo, ing kaul ng imana. Metong kayong masayang pinandit ning metong estudyante, ang mag-aral king Manila, potang muli na minalin, bala mo batubalani yung kayang hometown, yung kayang home, bala mo batubalani yung mimigot, bangketa muliya, huling panamdaman, ating lugud, ating pamisan metong, king karelang pamilya. Christmas is coming home. Nung nukarin ating lugud, ating pamisan metong, ating pamidadamayan, ating pamananggap, ating pamipapamatawad, ating kapanupayan. My dear brothers and sisters, how do we welcome one another at home? Do we want to go home? Do we feel at home? Are we happy in going home? And are you happy in welcoming your brothers and sisters, your husband or wife at home? Nung ikaw masaya ka man tatanggap king asawa mo at mag-welcome ka ring anak mo, that is a good sign of love. Pero nung ikaw na ng kana,
ing paman niya lubong mo, kinasawang at kareng anak mo. There is a bad sign and a call to refresh your love and your relationship with one another. Nya piningat biento menong yang kayausan para ibayo ing manyaman at malugud apamya biyabe king pamilya. So much so that the presence and the coming of one another is a reason to celebrate. Nano kayang panamdaman ng asawa mo? Nung mig-text siya kaya ka o minaos siya, datang yang ining Pasko, iba't abroad. Nung kaluguran may pa yung asawa mo, masaya kang magsadya, king Panyatang na. Pero nung atin nakangaliwang love, may kademe man punta lang king airport. Alam ko yung takya ka nung datang king baleyo, huling atin nakangaliwang love, makalungkot ita. My dear brothers and sisters, masayang panyatang. And this is also a challenge for us at time to ask ourselves how much we love Jesus in our hearts. Nung kaluguran tayo, Jesus, nung atin niyang lugar ka rin puso tamo, maging masaya ing kayang panyatang. Yan nga nasasabi ng Ebanghelyo, mingat kayo king pamikasala. Ulimpotang maghari ing kasalanan karing puso tamo. We are not at home, and Jesus will not feel at home in our hearts. Huling maghari ing kasalanan, ing ketasan alo, ing kamwa, ing dirya, ing inggit, ampong paginangit. Do we have a place for Jesus in our hearts? Nung atin niyang lugar, Jesus kareng puso tamo. Etane kailangan panayan ng Pasko. In every Mass, Jesus is coming to us in the mystery of the sacrament. In every Mass, we celebrate the love of God. Masaya namong sisimba. Huling daratang na katamu ning Ginoo, kareng puso tamo. Potan tanggapan tayo, king banal a komunyon. My dear brothers and sisters, impong panauning at biento, tuturo na katamong manaya. Many times in our lives, etana biyasang manaya. Kaluban na mo po ning Pasko, berber months pa mo. Bala mo Pasko na. Christmas is in the air. Karen dekorasyon. Pasko na. Kareng establishment sa miyayaliwa pa. Pero akakalingwan tamo, kailangan tayong panauning at biento. E tayo pa malagwanan ing Pasko. I-appreciate tayo pa mo ing panaunan ing adbiento. Ing panauning adbiento, panaunin ing pamaninayang mipnong tulak. Panaunin ing pamagsadya, spiritual preparations, our relationship with God, our relationships with one another, and our relationship with ourselves. Kailangan isadya tamo ita. At intamo pong aldon ng penitensya ken December 13. Potan datang yak yung kataming Virgen de los Remedios, ampong Santo Kristo del Perdon, a very fitting day to prepare our souls for the coming of Jesus. Aldoning penitensya, kambiyanan ng Virgen de los Remedios at Santo Kristo del Perdon. O tapong mamalagwa tamo, dahil tamo bagi ay akakit ampong akakalingwan. Siguro po din aliwaki kayo, kalwal na kayong kwarto da, akalingwan din susi. Bakit? Kasi mamalagwa ka. Dengaliwa naman po tang mamalagwa na, malaos. E di abiling pitaka da kayong bulsada, niya po tang mamayag da kayong jeep. E da balo ng makanalo din kapkapan ng pitaka da, huling akalingwan din. Kaya pamamalagwa, nung misan dakal tamo yakakit, at atin bagi ay akakalingwan tamo. And the sad thing is that we might miss the point king pamibiyabiyataw
karin dakal tamo pigagap, we might miss the point of loving and caring one another. We might miss the point of giving importance to our salvation. Mingat kayo, emo sana pa magnegosyo, emo sana pamangan, at miyayaliwa pang pigagap ng biyeng. Dinantayang ulaga, ing katamong kalagwa. Dinantamong ulaga, ing pamikalugud, pamisasanmetong king pamilya. We might miss the point. And Advent is a time and a call for all of us to renew our relationship with God and with one another. Baliyo po, ating metong at trahedya milyari ing pamilya. Ing kapatid ko Dani, he was assaulted by 3 men and he was left almost dead kitang malapit king balena. For 2 weeks, di kaming mikakapatid, may papag-meeting kami through internet, misabi-sabi, manalangin, para king kapatid ming Dani. Huling comatose siya king ICU and he is almost brain dead. After meeting and praying, miras sa mipuget ang puntong bukas king Amerika, 10 o'clock in the morning, ilako danitang respirator ng koya ko. Meto nga kapalyarian ay mipiyad dyan. Meto nga kapalyarian ay magdalang lalong malala mapamikalugud, kaya kaming mikakapatad. Meto nga kapalyarian ng nukarin, menalig kaming lalo kingapong Ginoo. At milapit kami puso king metong at metong. King pamanenaya, lululot ing lugud. King pamanenaya, titibe ing kasalpantayanan. King pamanenaya, lalalam ing kamanayan. Sa kamatayan, kinuhanin tinapin at pepasalamat siya kaya. Piraso niya pinye, karigay disipulos nga tagabani ikongan at kanani. Iti malamang katawan, amidawan para kaya. Makanya muna mga kaibat ng apunan kinuha ng kalis, pasibayo niyang epasalamat kaya, at biniling kalis, karigan disipulos nga tagapan niya ikongan at minungkaw paniti. Pili niya kalis, ning kanakandaya, hindaya ng bayo, adalangagang tipan, amibubo para kayo at para ng sablang tao. Bangkit kami patawan ng kasalanan. Dapkan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipashare tayo ng misteryu ng kasalanan.